Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u TV intervju. U prvom ovogodišnjem izdanju emisije govorimo o statusu i pravima logoraša, ali i životu nesrba u manjem BiH entitetu. Naš sagovornik je zamjenik predsjednika Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, gospodin Mirsad Duratović, i ujedno predsjednik Saveza logoraša u Prijedoru. Kao dječak preživio je strahote 3 logora i poslužio agresoru kao živi štit. Danas zastupa interese logoraša, ali i svojih sugrađana kao odbornik u Skupštini grada Prijedora. Gospodine Duratoviću, dobro vam večer i dobro vam došli. Dobro večer vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Evo, krenut ćemo od onog što je trenutno najaktuelnije, a to je da kako hapšenje predsjednika Saveza logoraša, gospodina Jasmina Meškovića. Vi ste tim povodom nedavno izdali i saopćenje. Kakav je vaš stav? Pa ono što treba javnosti biti jasno i što smo mi naveli u svom saopštenju, da hapšenje trenutnog predsjednika Saveza, gospodina Meškovića, nema nikakve veze sa samim Savezom logoraša. Radi se o istrazi vezane za poslovanje jednog drugog udruženja građana koje nema nikakve veze u suštini sa Savezom logoraša u Bosni i Hercegovini. Naravno da samo hapšenje predsjednika nanijelo je određenu štetu samom Savezu logoraša, međutim mi kao upravni odbor Saveza i rukovodstvo i svi organi Saveza logoraša daju punu podršku svim institucijama pravosudnim u Bosni i Hercegovini da rade svoj posao i da utvrde ako postoje odgovornosti. Naravno da će i Savez logoraša u tom slučaju djelovati i Skupština će zauzeti onda stavove šta i kako dalje. Ali sačekat ćemo naravno rezultate istrage i pravosudni proces, jer ne možemo nikoga unaprijed osuđivati samo na osnovu toga što je uhapšen. Naravno, ne stavljamo se ni na jednu stranu i kažem dajemo punu podršku institucijama pravosudnim u Bosni i Hercegovini da rade svoj posao. Ipak radi se o moralnoj uvredi, prije svega kategorija koju gospodin Mešković zastupa. Ja pretpostavljam da je narušen kredibilitet Saveza. Da li je moguće da niko nije znao za ove stvari koje se spočitavaju gospodinu Meškoviću? Pa kao što sam već rekao, radi se o jednom u potpunosti odvojenom udruženju građana koje nema nikakve dodirne tačke sa Savezom logoraša niti sa upravnim organima. Upravni odbor Saveza logoraša nije bio niti ima pravo da prati poslovanje nekih drugih saveza, nekih drugih udruženja, pa ni tog udruženja gdje je gospodin Mešković bio član. Ja koliko znam, on čak nije ni predsjednik tog udruženja, neko je drugi predsjednik, tako da mi nismo imali uvida u poslovanje i šta se dešava u samom tom nekom drugom udruženju građana. Da li se u Savezu trenutno razmišlja o tome da se gospodin Mešković smijeni sa ove pozicije? Pa mi ćemo, kao što sam rekao, sačekati da se završe istražne radnje. U narednom periodu bit će sazvana Skupština Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, jer ona je jedina mjerodavna da donosi odluke o smjeni i izboru novog predsjednika. Tako kažem, upravni odbor nema ovlasti da bira i razrješava ni članove upravnog odbora, ni samog predsjednika. Trenutno funkciju predsjednika Saveza obavljam ja kao podpredsjednik, naravno uz saglasnost sa predsjednikom Skupštine Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Ono na čemu Savez logoraša insistira već godinama, to je donošenje zakona o žrtvama torture. Dakle, to traje već, čini mi se, 2006. godine. Do danas ništa nije učinjeno na tom planu. Šta je problem? Šta je sporno? Pa dobro, ne bih se baš složio da nije ništa učinjeno. Učinjeno je jako puno. Napisan je nacrt zakona koji je više puta već bio, da kažem, pred vratima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na taj nacrt data je saglasnost i od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i, ajde da kažem, vijeća ministara, međutim nikako da pređe taj prag u parlamentarnu skupštinu, jer ne postoji saglasnost unutar, mislim, da li kolegija parlamentarne skupštine da se to nađe na dnevnom redu. Moramo imati uzeti u obzir sistem odlučivanja u parlamentarnoj skupštini i onu, ajde da kažem, famoznu ili reći ću prokletu entitetsku većinu koja je potrebna tamo da bi se određena pitanja našla na dnevnom redu i postoji opstrukcija od poslanika, delegata iz Republike Srpske, odnosno predstavnika srpskog naroda u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji jednostavno ne žele da se donese jedan krovni zakon na nivou Bosne i Hercegovine koji će tretirati ovu populaciju, jer znamo šta bi to izazvalo, odnosno to bi za njih bilo u suštini priznanje svega onoga što se je desilo i u Prijedoru, priznanje svih prijedorskih logora, ali i svi drugi koji su postojali na području današnjeg
manjeg BiH entiteta Republike Srpske. Da, evo, umeđu vremenu entitet Republike Srpske je donio takav zakon. Međutim, to ne odgovara, evo, konkretno vama, koji ste bili logoraš na području Republike Srpske, gdje bi trebali ostvariti svoja prava. Zbog čega? Pa da, u momentu kada smo bili, kao što sam rekao, pred vratima parlamentarne skupštine sa nacrtom zakona o zaštiti žrtava ratne torture na državnom nivou, vlasti Republike Srpske su ekspresno donijeli svoj zakon o zaštiti žrtava ratne torture kako bi se kod svojih tamo i bivših logoraša i žrtava seksualnog zlostavljanja opravdali i omogućili im neka statusna prava koja su trebali u suštini dobiti kroz ovaj državni zakon. Po tom zakonu, evo, kao što ste rekli, ja kao bivši maloljetni logoraš 3 predorska logora i neko ko je korišten kao živi štit ne mogu stvariti pravo jer tamo postoji jedna klauzula da se u procesu dokazivanja boravka u logoru da će institucije, odnosno nadležne organi koji priznaju status uvažiti samo dokumente koje su prikupili republički organi institucije, odnosno, misli se, kad se kaže republički, Republike Srpske. Ja sam tamo na javnoj raspravi pitao zašto, kako ja da donesem dokument koji je izdao neki republički organ institucije, ali ja prilikom izlaska iz logora Omarska nisam dobio nikakvu potvrdu od uprave logora da sam bio u logoru Omarska u nekom određenom periodu. Niti su žene koje su bile zatočene u logoru Omarska, koje su bile žrtve seksualnog zlostavljanja, dobile prilikom izlaska iz Omarske od vlasti Republike Srpske potvrdu da su bile zatočene da je seksualno zlostavljanje. Čak u jednom momentu, ja sam rekao da imam i karticu Međunarodnog crvenog križa, nju nije izdao republički organ institucija. Kako ćete tretirati kartice Međunarodnog crvenog križa? Postoje neki proces i pokušaj da se naprave izmjene tog zakona, međutim, evo, još uvijek nije se ništa konkretno desilo i tako da povratnici u Republiku Srpsku, odnosno žrtve tog režima, Vojske Republike Srpske i MUP Republike Srpske danas ne mogu ostvariti ta prava. Znači, jedino rješenje je donošenje ovakvog zakona na nivou države. Kao protuteža, recimo, ovom entitetskom, odnosno u Republici Srpskoj, ne bi mogao biti takav zakon na nivou federacije, je li tako? Pa, znate kako, u Bosni i Hercegovini jedino povratnici na bilo koju stranu ne mogu ostvariti prava, ta statusna prava, jer federalni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata omogućava i bivšim logorašima da mogu dobiti i ostvariti neka prava, ne kao neki drugi, ali ipak postoje neke mogućnosti. Međutim, jedino mi koji smo se vratili tamo ne možemo ostvariti ta prava. Postoje sad u proceduri su izmjene i dopune zakona gdje smo i tražili da se i povratnici koji se vraćaju sa prostora Federacije u Republiku Srpsku nekako uzmu pod taj, da kažem, kišobran federalnog zakona, da im se omogući to pravo, jer znate, imamo zakon o zaštiti pasa, lutalica, životinja, svega nečega. Što je paradoksalno. Da, jedino ova populacija i sve žrtve rata su nekako uokvirene u neki od zakona, jedino su logoraši ostali kao, eto, jedina nepriznata kategorija, a nije ipak najviše u ovoj državi. Možda je to i jest razlog, taj veliki broj logoraša koji države, entiteti se plaše nekog finansijskog udara na budžet. Teško ne povjerovati da zaista nikakva prava niti finansijsku podršku na osnovu nekog od zakona ne uživati. Znate kako, mi imamo zakon, recimo, zakon o nestalim osobama BiH. Po tom zakonu, moja majka, koja je ubijeno maloljetno dijete, brat moj od 15 godina, ubijen muž, ubijena 3 brata u logoru Kereter, koji su bili, dok smo bili još u tom, kažem, statusu porodice nestalih, oni su ekshumirani iz masovne grobnice Tomašica i ukopani, ali u tom momentu do 2013. moja majka imala pravo po tom zakonu i na novčanu nadoknadu i svašta nešto, međutim nikada nije mogla ostvariti to pravo jer država nije formirala te neke fondove za isplatu tih sredstava i po tom nekom od momenta usvajanja zakona o nestalim osobama BiH do dana ekshumacije i moga brata i oca, država je dužna mojoj majci sada preko 30.000 maraka, koje ona nikada neće naplatiti. Znači, na kraj krajeva, šta nam je vrijedi zakon ako nema ko da ga sprovede na terenu? Imamo već usvojene zakone eto, na državnom nivou nestalim osobama koji ne sprovode. Da, to je inače najveća boljka zakona, da postoji na papiru, da se ne provode u praksi. Bliže nam se 9. novembar, koji vlasti u Republici Srpskoj obilježavaju kao Dan Republike Srpske. Međutim, ove godine, u stvari prije godinu dana, čini mi se bošnjačka udruženja, kongres u dijaspori, u stvari pokrenuo inicijativu da se obilježava kao dan početka genocida u Republici Srpskoj. Vi ste, evo, jedan od, da kažem, suinicijatora toga svega. Na koji će se način to obilježiti? Dobro.
Radi se o 9. januaru. Da, o 9. januar. Da, pa jeste, ja sam jedan od inicijatora i ove godine smo poslali jedan poziv svim, neću reći samo bošnjačkim udruženjima, nego poziv svim poštavovalcima žrtava genocida u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, da se 9. januar obilježi kao početak agresije i genocida na Bosnu i Hercegovinu. Ta inicijativa je išla ispred udruženja logoraša Prijedor 92 i Instituta za istraživanje genocida iz Kanade, iz Toronta. Inicijativa je naišla na jako veliku osudu u Republici Srpskoj. Podigla su se sva udruženja od Trebinja do Prijedora. Oni smatraju da nema potrebe da se taj 9. januar obilježava kao dan početka agresije i genocida na Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer je to dan osnivanja Republike Srpske, da se sve neke stvari kasnije dešavale. Međutim, ja sam rekao, jesu se stvari desile kasnije. Nije 9. januara bilo ubistava. Međutim, 9. januara je formirano nešto, oformljeno nešto i proglašeno nešto što će uzrokovati 7 mjeseci kasnije ubiti moga brata 15 godina, ubiti moga oca, dida, nanu, 47 članova moje porodice i 3176 do sada registrovanih prijedočana nesrpske nacionalnosti. Posljedice 9. januara su krenule već od aprila i također sama odluka Ustavnog suda da je to neustavan praznik, oni imaju argumente dole, to sam čuo u nekim razgovorima, kao, pa znate, i vi slavite 1. mart, koji je također neki praznik, ili 25. novembar, koji ne priznaje jedan narod u Bosni i Hercegovini. Ali ja kažem, ok, ali 9. januar ne priznaju dva naroda. Ne možete porediti 25. novembar koji vuče korijene puno dalje u istoriji i kojeg nisu Bošnjaci proglasili, koji nema veze sa proteklim ratom i agresijom na Bosnu i Hercegovinu. To je istorijski datum. 9. januar mi znamo kad je i kako proglašen. Međutim, ono što je možda bitno napomenuti ovdje da je Prijedor uvijek nekako išao korak ispred svi. U Prijedoru je 7. januara proglašena srpska opština Prijedor koja se priključila autonomnoj regiji Krajina i Kninskoj krajini. Znači, Prijedor je išao prije čitave Republike Srpske u tom smjeru. Šta će onda biti 9. januara? Vlasti će slaviti Dan Republike Srpske, vi ćete ovamo slaviti početak genocida, ne slaviti nego naravno obilježavati. Pa mi ćemo na jedan određen način i u Prijedoru, ali i drugim dijelovima Republike Srpske obilježiti posjetom šehidskim mezarima, stratištima, masovnim grobnicama, na neki određeni način obilježiti taj dan. U Sarajevu će biti održana jedna međunarodna konferencija 8. i 9. januara na kojoj će se govoriti domaći i međunarodni eksperti o uzrocima, početcima i posljedicama genocida, odnosno 9. januara. Da li se očekuju možda nemiri tog dana? Evo, rekli ste da su se digla udruženja s predznakom srpski. Pa ne znam. Ili možda zaoštravanje odnosa čitavog ambijenta dalje? Znate, to će trajati taj dan samo. Ne mislim da će biti nemira. Nikome nije do nemira. Iako kažu i oni sami da svako ima pravo da slavi ono što se njemu slavi, onda ćemo slaviti, odnosno obilježavati. Ne očekujem nikakve nemire. Situacija će biti zategnuta, naravno, bit će tu sigurno i mnogih izjava i u medijima s te tamo strane, ali na terenu se neće ništa radikalno događati. Neće i ne treba ništa da se desi. Inače, Prijedor grad sa najviše negativnih stvari, ja bih rekla, s najviše osuđenih zločinaca, najviše pronađenih grobnica i onih koji nisu, pretpostavljam se da ih još uvijek ima, najviše počinjenih ratnih zločina, ubijenog stanovništva. Evo i sami ste, kad je krenuo taj egzodus, bili jedna od žrtava. Interesuje me, da li su Prijedorčani, građani, shvatili, prihvatili tu činjenicu da je to tako? Znate što, ja sam u Prijedoru od 2000. godine i bavim se ovom tematikom, ovom problematikom u zadnjih 10 godina baš intenzivno. Ja vidim tu neke pomake, vidim da još uvijek nisu više pojedinstva, su neke manje grupice koje prihvataju tu istinu. Međutim, postoji još uvijek otpor, institucionalni otpor, koji se onda reflektuje naravno i na stanovništvo, prvenstveno na udruženja koja se finansiraju iz gradskog entitetskog budžeta, koja moraju igrati kako muzika svira s te strane, ukoliko hoće da dobiju finansijsku podršku, ali
postoje pomaci, postoje grupice koje priznaju i prihvataju tu činjenicu. Evo, da kažem, možda jedan svijetli primjer je da smo nedavno potpisali ugovor sa gradskom upravom o dodjelu prostora u bivšem logoru Trnopolje za otvaranje spomen sobe, razgovori oko lokacije za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora su, ajde mogu slobodno reći, nekako u završnoj fazi, jer za jedan sto sada sjeli svi predstavnici, svi političkih partija, gradske uprave, gradonačelnik, predstavnici udruženja, što se do sad nije dešavalo. Znači, postoji volja da se problema, da kažem, riješi i očekujem da će u narednom vremenu i taj problem biti riješen. Gradska uprava je, ajde da kažem, malo pod pritiskom, ipak ne skroz dobrovoljno izmijenila pravilnik o stipendiranju učenika i studenta gdje su djeca, odnosno učenici, studenti iz kategorije bivših logoraša i ubijenih civila uvedeno u taj pravilnik na neko posebno bodovanje. Stavljene su isti rang kao djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida. Tako, udruženja koja su bila pod embargom gradske uprave za finansiranje, taj se embargo polako već ukida, krenulo je neko malo finansiranje. Ja vidim tu neke korake, međutim, problem još uvijek su institucije koje trebaju biti prvi korak, prva stepenica koja treba da vodi ka tom procesu suočavanja s prošlošću, neće reći pomirenje, jer nema, vi znate, iz Prijedora se jako rijetko može čuti neka vijest da je bilo incidenata na vjerskoj nacionalnoj osnovi, fizički napada. Ovo oštećenje vjerskih objekata se dešava i dešavaće se. Dešava se to danas i u Njemačkoj i napadi su evidentni svagdje, ali ja neću i vjerujem u promjene u svakom slučaju, pa i u tom segmentu i hoću da vidim to svjetlo nade i da dam to svjetlo nade i svim i povratnicima, ali i onim domaćim Srbima koji ipak uvažavaju privatnim razgovorima, izražavaju saučešće i empatiju prema nama, odnosno prema žrtvama prijedorskog genocida, da postoji nada da se proces otvara i smatram sigurno da ćemo u nekom narednom periodu doći do ostvarenja ovih svojih ciljeva, odnosno izgradnje i spomenika ubijenoj djeci i otvaranja ovoga memorijalnog centra, a to će onda otvoriti sigurno proces suočavanja s prošlošću mnogo šire i brže ćemo doći do toga. Evo, iako je Prijedor doživio i prošao i njegovi građani, naravno, tolike strahote, Haški sud nije okvalificirao to kao genocid. Smatrate li da će sad ovo novo suđenje Mladiću i ova konačna presuda u stvari promijeniti nešto? Jer se uložena je žalba tužilaštvu u stvari na presudu za 16 općina, među kojima je naravno i Prijedor. Pa, nisam baš optimista da ćemo dobiti tu presudu, iako, mislim, uzvodno i trošiti vrijeme i govoriti i objašnjavati činjenice, potvrdu da se u Prijedoru desio genocid, to je već javnosti jako dobro poznato. Reći ću samo zašto ne vjerujem da ćemo dobiti tu presudu, jer, a i to sam već govorio više puta, šta bi značila još jedna presuda za genocid za Republiku Srpsku? Presuda Haškog tribunala za genocid počinjen u Prijedoru i u nekim drugim opštinama. Osim možda satisfakcije. Znate kako, ako vi dobijete pravosnažne presude da se od istoka do zapada, od sjevera do juga tog nečega desio genocid i da je to nastavilo na genocidu, progonu, etničkom čišćenju, da li to može dalje nastaviti da egzistira ako imate sudsku pravomoćne presude? Ne vidim ko bi mogao iz međunarodne zajednice dozvoliti dalje da tako nešto egzistira. Kakva bi to poruka bila nekim drugim, da kažem, separatističkim organizacijama po svijetu? Znate koliko imamo žarišta širom svijeta, evo špansko koje ja kao najsvježiji primjer pominjem. Da li to znači da Katalonci treba sada pobiti, protjerati, zatrpati u masovne grobnice one Španjolce koji nisu za nezavisnost Katalonije, proglasiti Kataloniju, napraviti izbore, izabrati neku demokratsku vlast, nastavu na tim temeljima i onda međunarodna zajednica prizna Kataloniju kao samostalnu državu? Da li Republika Srpska, koja bi dobila presude od Prijedora do Srebrenice, da li bi mogla nastaviti? Da li bi međunarodna zajednica imala moralno pravo da nešto takvo dalje održava u životu? Ovdje što se zaboravlja u bosansko-hercegovačkoj javnosti i o čemu se ne govori je da postoje još 4 presude za genocid
koje je donio Vrhovni sud Njemački. Presuđen je genocid u Doboju, Kotor-Varoš, Višegradu i Osmacima. O tim presudama se ne govori. Te su presude nekako pale, da kažem, ispod tepiha, vjerovatno zato što i nije donio Haški tribunal. Ali ako presuda za genocid koja je donešena na sudu Bosne i Hercegovine ima, da kažem, istu težinu kao i presude Haškog tribunala za genocid, zašto onda zanemarimo presude Vrhovnog suda Njemačke? I o tim presudama treba malo govoriti i vidjeti koji su ljudi osuđeni, sve je dostupno. Međutim, bosansko-hercegovačka javnost je zaboravila na te presude. Ja kad sam jednom spomenuo, ljudi su ostali zaprepašteni. Kakve presude za genocid? A imamo, znači, ukupno 5 presuda za genocid u Republici Srpskoj, ne jednu, ne samo Srebreničku. Da, u čemu je razlika između Srebreničke i strahota i zločina koji su počinjeni na području Prijedora? Pa ne postoji razlika. U Prijedoru je počeo genocid, u Srebrenici je završio. Do Srebrenice su samo usavršili tehniku i brzinu ubijanja, a u Prijedoru je to trajalo od 24. maja do 21. augusta 1992. godine. U Srebrenici je to puno kraće trajalo, znači samo su usavršili tehniku. Prijedor je imao više logora i više ljudi je uspjelo, zahvaljujući tome, i preživjeti. I to je... Ja kad me pitali ljudi kako ste uspjeli preživjeti, znaš, sve to streljanje i u svom selu i taj živi štiti sve to, ja kažem, pa eto, imao sam sreću da završim u koncentracionom logoru. I onda sad vi napravite usporedbu, ako je sreća završiti u logoru, šta se onda dešavalo na terenu? Jer od ovih 3176 ubijenih Prijedorčana, da kažem, možda jedna petina je samo ubijena u logorima. Evo, vaše selo Bišćani istrijebili su gotovo u jednom danu. Ono što nisu ubili, to su deportovali u logor. U Bišćanima je u nekom periodu 4-5 sati ubijeno 258 civila, među njima je 18 djece. Moja nane koja je imala 60 nešto godina, moja strina. Ostatak stanovništva protjeran, kulturno-istorijski spomenici uništeni, vjerski objekti uništeni, nadgrobni spomenici uništeni, nam onemogućen povratak, preživjelo stanovništvo otjerano u logore, ne da bi sačuvalo im živote, nego da bi oni bili ubijeni. To govorim sve u kontekstu ovoga dokazivanja genocida, a onda su nakon toga otišli, govorim primjer moje porodice, u preduzeće moga oca. Uzelo su njegov radni dosje, to su dobili nalog preduzeća. Spaliti radne dosje Bošnjaka i Hrvata koji nisu lojalni vlastima Republike Srpske, odnosno koji nisu obukli uniforme Vojske Republike Srpske. I spalili su radni dosje mog oca. I sad vi da dođete 96. godine u Prijedor i tražite porodicu Doratović, tražite Doratović Mehmeda. Nema traga. Nema traga. Nema porodice, nema kuće, nema sela, nema nadgrobnih spomenika predaka, nema ga nigdje u nijednoj evidenciji da je radio u Prijedoru, jedino je ostao još u matičnoj knjizi rođen i to nisu stigli izbrisati. I onda neko može imati obraza da kaže nije se desio genocid u Prijedoru. Mislim, jasno je da je to politička odluka protiv koje mi, nažalost, ne možemo ništa. Međutim, ono što trebam sigurno reći je ono što Prijedorčani osjećaju i što je najviše boli je zapostavljenost od onih koji bi trebali nama najviše pomoći, a tu mislim na politički vrh iz Sarajeva. Evo, vi ste i politički angažirani, odbornik ste u Skupštini Prijedora. Kako u stvari raditi, razmišljati drugačije od većine koja je tamo? Pa rekao sam da se u zadnje godinu dana dešavaju neke stvari, dolazi do neke male smjene vlasti u Prijedoru, neke, da kažem, mlađe strukture malo više dolaze do izražaja u samom Prijedoru i sa tim mlađim ljudima koji ne nose taj teret i breme rata, direktnog učešća u ratu, nemaju direktne veze, nisu bili ni članovi nekih jedinica, ni oficiri, ni članovi kriznih štabova. Oni malo bolje razumiju situaciju, s njima se da i može razgovarati i zato se sve ove stvari koje sam malo prije spomenuo da se dešavaju u Prijedoru jesu posljedica tog što neki novi ljudi dolaze dole više do izražaja, neke mlađe snage, mlađe političari koji pokušavaju iz ovih ili onih razloga da tu prijedorsku situaciju malo relaksiraju. Teško je to, jer Prijedorska skupština broji 31 odbornika, 5 je Bošnjaka. Znate kako je u svim skupštinama i parlamentima je na dizanje ruke, sve tu
ni ljubavi, ni ovoga, ni onog. I unaprijed sve već dogovoreno. Unaprijed se dogovaraju stvari, međutim, nekad se desi da, eto, u tom političkom životu, tim političkim igrama, da se dođe situaciju kada je i vaša ruka negdje potrebna, pa u tom momentu, evo, i mi malo odškrenemo vrata i prodišemo, ali nije lako. Šta je sa pravima Bošnjaka i Hrvata, odnosno nesrba, pravom na jezik, na zaposlenje, općenito? Evo, kakav je život? Pa nema, mi smo još uvijek, nažalost, dole, kažu građani drugog reda, mi smo još uvijek i na marginama, tamo negdje i van margina, ne poštuje se ni Ustav, ni Aneks 7 Dejtonskog sporazuma, kada je u pitanju zapošljavanja. Bez zapošljavanja vama je sve drugo uzaludno. Ako vi nemate čime da prehranite svoju porodicu, džaba vama i zastava, i jezik, i sve drugo, vi morate se pokupiti s tog područja, spakovati kofere i ići trbuhom za kruhom. To je ono što se dešava u zadnjem periodu ovdje, što se intenziviralo u zadnjih 6 mjeseci, nekako posebno u Prijedoru. Povratnička naselja ostaju bukvalno prazna i ono što je posebno zabrinjavajuće, nije tu više ono da govorimo o odlasku mladi. Odlaze kompletne porodice. Znam da je to prisutno na čitavom teritoriju BiH, ali kad se vi vratite tamo na neko područje, kad vas se vrati šačica, onda svaki koji ode, bukvalno jedna mahala ostaje prazna. Drugo je kad recimo ovdje iz Bihaća ode 100 ljudi, pa primijeti malo komšiluk, ali generalno grad ne primijeti. Ali kad iz jednog sela koje broji 100 stanovnika, njih u decembru ode 39, znate, pola sela je prazno. Pola djece iz škole se izvedi, nemate više osnova ni da tu školu držite, onda šta će vama jezik i sve kad vi nemate posla. A to nije ispoštovano u Prijedoru kada govorimo o javnim institucijama, o gradskoj upravi, iako prema svim važećim zakonima trebalo bi u gradskoj upravi da ima 45% zaposlenih Bošnjaka, neki 10% Hrvata. Mi smo negdje na 1% sad i to vam dovoljno govori o odnosu gradske i lokalne vlasti i nemogućnosti države da, a i međunarodne zajednice, da se ovi zakoni koji smo govorili koje imamo su u suštini samo mrtvo slovo na papiru, a oni dovode danas do iseljavanja stanovništva. A o drugim pravima da vam i ne govorim. Da, evo, ja sam vas htjela pitati za to iseljavanje. U stvari htjela sam u kontekstu da li je završen povratak Bošnjaka u Republiku Srpsku, međutim čini se da ovaj negativan trend iseljavanja u stvari obrnuo stvari u drugom pravcu. Međutim, evo, kažete. Povratak generalno nije završen. Ja imam sad u selu 6 kuća koje se obnavljaju. Ljudi se još uvijek vraćaju. Međutim, vi kad se vratite, tamo oni koji se vratili prije 15 godina, danas se odlaze. A više ne mogu taj pritisak sistema izdržati. Djeca odrastaju, djeca traže svoje puteve, traže život. Mogu generacije koje su preživjele genocid biti emotivno vezane za to područje i vratiti se i pokušavati i trpjeti i sve te nedostatke za neki normalan, kvalitetan život nekako će podnijeti iz određen razlog. Ali ne možete vi djecu svoju trpati u tu priču. Djeca traže svoj put, završavaju škole. Govorili smo i o jeziku i Prijedor nije imao tih problema oko jezika. Mi smo od 2001. imali bosanski jezik. Moje dvoje djece, jedno je završilo školu, drugo je sad u školu. Moj sin je završio školu i njemu u knjižici đačkoj je konstantno pisalo bosanski jezik. Radili smo po federalnom planu i programu i nije bilo problema do ovo unazad nekoliko godina. Danas je problem jezika u Prijedoru prisutan kao i na čitavom području Republike Srpske. Evo, iz ovog svega, kakva je budućnost Bošnjaka, Hrvata u Republici Srpskoj? Kako dalje? Pa ja bih sad s ove druge strane kao političar trebao dati malo nade i svjetla i reći da će biti bolje, da će biti sve sjajno, krasno. Međutim, oni koji poznaju mene malo bolje i koji znaju moje stavove i kako ja govorim kao političar, ja nažalost u ovom momentu ne mogu dati tu nadu ni povratnicima tamo bez neke konkretnije pomoći, opet kažem, oni koji bi trebali da podrže povratak u Republiku Srpsku, a to mislim na institucije vlasti iz Sarajeva, politički vrh iz Sarajeva, jer ne možete vi povratnika zadržati tamo ako mu date komad najlona i neku steonu junicu i neki motokultivator koji košta 1000 maraka i reći evo vam 100 metara asfalta i 2-3 lampe ulične rasvjete i to je vama dovoljno tamo da vi opstanete. Treba razvijeti ekonomiju i političku moć. Bez političke moći tamo povratnici neće sigurno opstati i naravno bez ove ekonomske podrške iz federacije neće biti budućnosti za povratnike u Republici Srpskoj.
i to ne govorimo o nekom dugoročnom periodu, to je jako kratkoročno će nestati povratnika u Republici Srpskoj. Gospodine Duratović, iako sa ovim pesimističnim prognozama, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala još jednom i puno sreće u radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste TV intervju. Mi se naravno vidimo idućeg utorka. Hvala za pažnju.